Hi, good morning. Yang yatsa zarti. Nara kula kada pamyaro. Ma'am nalung tire. Nara atumong akang tsaing tiking matang nang ba turiyo yochong yin atsaw pala pamyali ba ina lung tire. Ko alatsa jisu ko second year class riti nara palu turiyo yochong yama to atsaw pala yang sabichi na pamyama to ina lung tire nara nei tsana pamyali ba matoza isa na lady nana saro choro isa class matike de tanghirang lang basa apatung ba tanghirang nang mana choner na ina lung tire na sana mana chabali leba isa adno machang hajaba tanghirang nang nuna te apatung ba tanghirang nang ninglang lipa uwa naning amasa chang na yang lirung ninglang kata liro limila hatsare chang nyamung maku tsuyung nung irakyang changye khalo ko irana kata para malang pechero hatsaroi ira malang pechang ko athazala ira tanna ta amatsa palana ira khamchong tuno yang lizi ko ahichi nalam chang amen akutiba isana lamke yu haja thingnu na haja khinu na ko nara school your lesson rikuti khipa khalang pekha acha de manges morning time or evening time nara chapel khede prayer time lite nara bible memory verse lamke yu hiri jali de khichi na pamna ko isayo chengilang yo lamke yu cha Zakaria ki ara thare tharo Zakaria ki ara thare tharo itai khire khatuna khatute yuche chong thali khire khatuna khatute yuche chong jisu ko second year class chengyo na yo angi choba lesson na yo lesson yo ningja yo chonging ko hiba lesson na anyu ba yang chara chapter 5 2 Kings chapter 5 hajalangunung na narna thingya khalang khingya khalang hila isana naman ko ngijar khatuyo yukhe ngunu ko ate isana naman jingi jar khada chacho abiyo akanga tutiki cho hajri isana ate thing na wonu na nar atmung na masi cho ningi pamnu ba kichre naman jahi ko apija Syria rochara yola abija anachira khadu chajo atira azira khadu chajo abija sipaira yola rochara yola warriors yola abija langdara khadu chajo atira azira khadu chajo ko abija nichar atmung na chali bathing ba good leader he was a good leader ko abija king yang chaba aryo yang chaba namina mathe bangi jar khadu lamsa bangi jar khadu chana licho abicha he had fame licho aning licho he had name and fame kuchi se lipa chanu leader khadu cha tangi sa apicha tuna khadu machim lipa ja apicha mafira ki cho leprosy mafira ki cho apicha ja ko anyakula Israelites lara azara khatu kulir chana licho ko azata hinacha apatung de je yora iyo apatung ba hi api phala ma chaki baja Israel la aziki ra khatu lile ko api ba shir khala api akyang ba ngununge ba azata na ja apatung de ja yora yusi je chara kyang so no ningdang khode naman na hajaba yusi je yuchiro azada na yoba yusi za yuchiro apija yang chaba yang lang bacho yang chaba yang lang naman na za yang chaba nga za permission kenung ba apina bapa Israel la bapa azaba aziki ba khan za bapa shirba akyang ba ngunu ningdang bapa ara yang chaba de za bapa jingthingra ko yang chaba na sa kanyang sina apija chisora ko naman na za ziki ba Israel lang king za akyang ba ngunu ningdang apina gift
city koro gold silver taba chingiri ko sa acha atung biba apina hacha ziki baza apina shirnung vara naman na wapa Israel ra yang chaba Israel ra yang chaba api wapa shirra ko apika kyang nung baza yora apika kyang chunung ba api cha macha ke ba mapira leprosy kai ba kiren na hazaza kyang chunung ba ningdang apina Israel ra yang chaba deja yora tangesa Israel ra yang chaba za abiza zikir za api macha cho ko apiza thopalam abiza shock confused zi charo na abiza hituo ikan roba kyang ba hitu ba abiza shock confused azi charo na ta abiza da state khadula li chong abiza to khata nung ba hi ina hi pa ni char hi ga khata kyang chunung to khata kyang chunung icha ta se zi kir mau ba abiza adel confused zi charo na da li te za hacha ba yo situation za hacha tikiya ba za Elisha go prophet zikira Elisha apina yuchicho ko apina yang chaba Israel yang chaba deja yuwa mathi chicho khatu yuwa khatu mathi chicho ko hachabaja hipa nama nicha khaiba nakha shiru no rocho hajaja yang lang mathing yang lang ro song ba apina aja ara yang chaba deja yora ko yang chaba na ja kanjang sina namanja Elisha yang lang wasora ko ara kuri kari riku atamong pipa ara na tuturo city koro tutura hero chon hasri atamong pipa ara na Elisha ja shirnu vara ko khode ara na Elisha ja shirnu vara na Elisha na directly roba ara mashira ara roba mashira tangesa apina Elisha na apio messenger khatu mathi cho ar khan za shirnu ba apio ket la wachira apio messenger khatu mathira ko haba hachba messenger khan za hita yung ba yora naman wapa Jordan yung khila 7 times thangi bi na ba machang ko na yo achala na akyang ba ngunung hazda yung ba yo mathi chira ko messenger na za wapa naman de za Elisha na ida yoche naka ida nguching ba yoche ba same usage convey chara hachaban tu yochon hacha ba yora ko khode naman na hachaba yuche yuchicho apiza zi charo wacho ko apina yocho Elisha ito ina lamgo apina charona ikan welcome cha ikan kechona apina akhe timbusu na iningdang pray cha ba tangkhi da nang cha ba I akyang ba ngununge I akyang ba nguba chi no ba ina lam choe ba biza zi charo na yora abio sapirati abio servants ra kan cha apina zi charo na yora hituo to ba machiro to ba ikan ro mashiro to ba ikan khe timbusu na ikan matangkhi da nang charo to ba ikan ade Jordan yung khila ba thangi bi 7 times hazala machang ba ikan yoro ba abza zi charo na jam na abiza thali zia cho abiza thali na Damascus isa lila yung ki achama lirmao api zi charo ya de za api kulir na za ropa api khan za kicho cho kichicho api khan za pacify chano makap cho api khan za reason chanung ba arna za yo cho api khan azikira Elisha hina naka nguchi acha nguching ba yoren na nanu nguchi balinung ma to ba arna za bikhan za kicho na yora ya da chathinga kyang nu ma do akyang ba ngunu ma do na chathinga ba arna za ni cha na apio aziba aryo aziba khan za naman khan za kichira ko naman na za imo mayo naman za akhudi jala apina zi charo ko yututur na amacha yoko zi charo na tangesa apina changkala la apina nguchinung ba akyang ba ngukhala ba apina nguchinung ba apina machanung ba Jordan yung khiyang za apina wacho Elisha na yochoro isa azikira Elisha na yochoro isa apina hatsaba yung khi Jordan yung khila za thangi pi 7 times apina machacho apina 7 times baba apina machacho Jordan yung khilaza ko apina yocho ni na Elisha na tu yocho na haja exact follow chana apina khodi nguchicho api akyang ba ngucho api cha api afla macha ki ba parana cheri ba thangi ba macha tu ki cho haja kyang pi cho mali pi cho apio afaja
clear azario afazaza clear kyang picho healing ucho apia akyang bangucho apina yocho ngite ko namana za apiza akyang bangu pakhala apiza kanyang sina apida apio sepaiti kulriti atmung napa thalina Elisha shirunung wacho ko papa Elisha shirba apina apikela apina ar jagalana tutura gift hirocho gold silver jingi aja expensive clothes rikuti gold silver rikuti apina tutur hero cha hazri za apina zatel akanyang chona apina za Elisha ganza jara gift ha hi kyang ba jara tangisa Elisha na za imo makhenung ba apina refuse sara apina makha Elisha na ni request sangesa Elisha na makha jiyati tutur na gift riku gold silver jingi aja di hazri atung aja jate za tangisa Elisha na za hazri za apina makhecho ta Elisha yo kulira Gehazi ba ngikhatolicho apichala marutsara khenge bangi jara tutu achangura na greedy acha daringi jar khadu apicha khenge bangi jar khadu chacho ko apina Elisha khan chapa gift rigudi gold silver jingi acha rigudi apina ni khengyo na thingcho ko apina ara chibo khana naham ko apio sapai rigudi ja chibo khana ara khanang ja shang na iwacho Shana Eva Bakhala, that is a Nahamna, Nikatu Shan Roba Abina, Muchoko Apina, Ara Kurikariza, Zapa, Tukalab Choba, Apina, Papa Sinting Deza, Gihazinaza, Araki Chona, Apina, Kif Rikuza, Silver, Gold, Jinkirikuza, Eka Apina, Chinkecho, Go Nahamnaza, Kanyang Sina, Abikanzala. Chacho tangesa Gehazi na chala araki chona yuche machoba apina araki chona naham khela na chinkhecho Gehazi na cha hazri gift riguza kutsi riguza khapar rang na apikula wa yopacho ko papa Elisha shiracho tade Elisha na cha Gehazi na khade wacho na khade yacho pachingting de cha Gehazi na cha araki chocho yuche macho araki chocho ikhade samawa Ila duliche ikadesama waba Gehazi na za Elisha khanza araki chocho tadeza Elisha na za ina mama thenu mao nakate chi chona nana tumu chi chona ina mama thenu ba nana lamra mao ba Elisha na za Gehazi khanza yocho ko Elisha na Gehazi de za nana ate araki chocho ningdang na maru chacho ningdang yuje ma chocho ningdang naham cha Kaiba achalicho naham yo afala tu machaki cho leprosy kaiba tu licho hajaja na cha koronu na fala koronu ko na yo grandchildren na yo achura tashi hazri linung hiba achaiza choronung ba Elisha na Gehazi deja yocho ko Gehazi na api Elisha kulana charochi de apio afaja hiba mapira leprosy mapirana jingna bachana ja jingna licho azarti hipa yukhe khuna isana na ko iya isana learn chabaja na malingna duma tangise in isa atamungna learn chabaja yuche chonungba always speak the truth yuche chonungba isana learn chare kiza cha tutiki cho araki chode curse ngugo ma do apio fala macha chorogo macha amacha khaiba ngizar na makhengero hajaba acha amacha ja abisha karocho ko apicha du karocho ma tangesa abio generation abio chura ko achura chamina karonung ba yo curse abizo ngucho haja tuning dango tunakado khengedena araki chodena hajaba ja tikirbai hajana isana khodesa araki machono leide tu situation na lingesa to situation whatever situation isana lady yuche chonu ko isana lady Jesus kamina chengrong ba kamina isana pray chano chengrong ba nanika tasi jana ika yuche chonung ba to situation rong yes in a lady yuche chonung ba ika tasi jana ba isana lady chengrong ba hansa pray chano
ko isana yu khode isana isa yo akang la tu situation changes isana yu chi cho li na isa yo akang za amwa nung la duli nung blessing after blessing after blessing na school la changes marks achang nung tu isana yada malam thing cho ba isana imagine mo ko chachi ba your blessing isa cha karon isa khode yuchi chon isa yo akang za yuchi chon na in truth la isa na lina khode isa na yuchi macho na ate isa bible story la isa na ngucho resa gihazi abyo akang la tutiki chona hachre sa amamuwa isa cha sa tiki no isa khode ayocho mangi yuchi macho na tangi sa khode isa yuchi chona isa akang za amwa nung la dulinong hachai ko isa atmong na leide tutu isa yo akang la tutu situation rongesa tutu problems lang papa tutu rongesa isa na leide yuchi chona akang li wanung ba makap nung na chang ban isa atmong mawachang azarti nya cha narapam cha tu line ba lungtire mapanya mako teacher ti malitanda YouTube lana class kyo mati chete nara apam na chana ni chocho ni na kanya re chengesa isa class tiki no te changi chonne ba sarna long dire chengesa ani choba atung te yuna cha shangre ti cha jingrang ba jiya hipa hi choyo thare thenge ko first Samuel akutiba Samuel makyala chiza yolile chengesa ani choba lamke yucha hiroi chano suro apam la shangre nasa maire suro apam la shangre nasa maire choyo thare thenge azarti la sarna yuke khatu akikya yuke khatu Bible lana shangra chayo thabyo no jai banara pom longlam na pomba ninne ba sarna lo dire pekya khatula treasure khatulicho ko abi ningja David licho abi cha sanya ra chacho hatsa pekya sakola yangchara chura treasure khatulicho ko abi ningja Jonathan chacho David ko Jonathan nyatsa shangra kung kangcho David cha sanya ra chacho na te chungcha pamling licho ta yangcha ba chura Jonathan na amayang David kanyang so na api licho lap cholana changda cho anya aro sacha cho ko tuyung cho asanung chara atung lana Jonathan na amayang David kamcho cho anya li trota maita liro pa khanglang Jonathan sacho ko David yang chara kangcho David yang chara kangpa khanglang amayang Jonathan chura Mephibosheth sa David na noro yang chara kula lisocho Bible la hidayo lile anyo ba Samuel takku thanye David na yocho tatra no Jonathan kyanglang na inan na chano azarti David ko Jonathan nyaroi isasa shangra mayang kala maita ko trota linu nichono chenge isa lesson la yochoroi shangrati cha jingrangpa jiya isa tura ko chanirati cha isa shangra lile school ko child Sunday school la azarati apam cha isa shangra kung lile arate arosha cha trota linu nichono epa hiba yuke ku changdare ayuchirapam jingrangpa namwa cha achangka cha isa listen la chachoroi isa machang na tanghidang na no amai jingrang I mai nung
khakam nung ko mayang ra acha cha na I tro nu mayang ra acha a trong mawa cha cho ning tang na te kanyang re amen